Ćao svima, dobrodošli u još jednu epizodu, ja sam The Serbian Slime i vi gledate novogodišnji specijal, to jest preživljavanje druga epizoda, ali 1.7.4 jer 1.8 mi se pokvario i ne mogu nešto ući, ne znam šta je bilo, pa igramo na ovaj skin, ovo vam je novogodišnji specijal. Ok, ovdje smo, ja sam tamo išao i napravio sam mjesto za kuću, kako će sve da to izgleda, nakupio sam se drva i ovo sam neke materijale sam skupio da vi ne bi gledali kako ja to radim. Tako, sada idemo tamo da uredimo kuću. Ok. Našao sam i malo irona pa sam napravio ove neke materijale. Tako. Evo ga sada noć, a ja nemam krevet. Ok, stopirat ću dok prođe noć jer mrzi me da ovo. Ok, evo nas, svanulo je, tek je svanulo i meni malo laga. Ok, sada idemo do kuće. Mislim da je tamo, da, jeste, tamo je. Pobio sam sve mobove da nam ne smetaju dok idemo do ovamo. I ok, eno ga to što sam ja pripremio. Odozgo je staklo i sada ćemo iskopati ovu zemlju pa ćete vidjeti prostor u kojem je dole ova kuća. Nije mi se dalo da sve pravim kuću, malo ova početna kuća mi je malo dosadna i ubuduće ćemo da pravimo novu kuću, veliku kuću u kojoj ćemo držati sve i svašta. Ok, mislim da će mi ova lopata pući pa ću morati da napravim još. Vidjet ćete zašto ovo služi ovdje. Da kopamo još ovo. Ok, javljam se kada iskopam. Ok, iskopao sam i nisam napravio novu lopatu već rukom. I ove pregrade, sad ćete, tu ćemo postaviti čestove i ovdje ćemo kao one za predmet, ram za predmet, da bi znali gdje šta stavljamo. I sa druge strane ćemo isto tako i pišite u komentare kako vam se sviđa ova kuća. To napišite u komentare. Da. I mislio sam da stavim facecam, imam facecam i htio bi da mi kažete koja će boja biti u pozadini. Kao kad ja sam na facecamu, a iza mene napišite u komentare koja boja je iza mene. Ok, imamo cape, ovaj neki cape. Ok, samo da im ram za predmet, drvo, ok. Ja moram da stavim nešto u čestove jer pre full mi je ova. Evo cobblestone i zemlju ću ubaciti u ovaj chest. To je još tu zemlju. Ok. I mislim da se ovako nekako pravi ovaj predmet. Je li ovako? Nije. Ok, onda je nešto ovako. Ne, kako
koji se pravi ono. Ok, samo da vidim kako se pravi jer sam zaboravio skroz i vidimo se. Ok ljudi, evo, saznao sam kako se to pravi i uopšte nije bilo drvo, već ova koža. Štickovi i koža. Ok. I kožu ćemo napraviti. I 3. Ovako, napravit ćemo još štickova. Eto stek. I uzet ćemo ovu kožu. I 11. Ok. Ovdje ćemo tu. Gdje je otišlo ono? Da li sam ga pokupio? Ja mislim da jesam. Tako i nemam više. Pa mislim da ima ovdje negdje krava. Ovdje ćemo dirt, cobblestone. Ovako, ovdje ide dirt. Ovdje ćemo cobblestone. I sada ćemo uzeti cobblestone odavde. Ne dirt. Ok, evo ovdje ćemo ubaciti cobblestone. A ne... fail. Ok, mislim da ovdje ima ovci i onda kada nađem ovci i ubijem ih i javim vam se, pošto neću da vi to gledate. Ok ljudi, evo nas i skupio sam 3 vune i brzo da napravim krevet. Jao, nemam drvo. Ajde, uzit ću znate. Posle da me ne bi ubili oni creeperi, zombi, šta već. Jao, vune. Još jedna. Ok. Ima li netko? Nema. Ovdje ćemo krevet i idemo spavati. Ok. Eto ta neka prva noć ili ti prvi dan. Idem samo da skupim malo drveta. Da treba mi to, jednostavno ja bez drveta, bar ja bez drveta ne mogu. Ok. Pauče, neću ubiti. Ok. Još malo pa ću završiti epizodu. Eto, da još nabavimo drvo i da... Eto, ništa više, da nabavimo malo drveta. Ok, u komentare pišite i teme, ne znam šta ću ovako da pričam, pa vi kažete meni neku temu, ja ću da pričam nešto vezano za kanal. Bilo šta me pitajte, ja vam odgovaram u sljedećem klipu. I da, napišite boju koja bi dobro išla za kanal i snimat ću u buduće neke tutoriale, nešto. Ok ljudi, to je bilo to za epizodu, vidimo sljedećoj, ćao!